Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Berjalan ke surga bersama keluargaku. Kano misisa ta kad isong samayang. Kinarengan isong kerajaan sorga, konsi kau dat kaswaban diti, kano kagwehed kapag yampay, may ada kay sisaan iti. Konsi kau nagimantad sa kadungno, gisam dat awayaan dahay ti panambarasan, may ada sa limpunan, gisam da kalimpupusan, miyampay da asanong. Konsi kau nag itu santab dit boros-boros dit embulayan, da karait da panambarasan kaswaban bayno, nga tarimon dahay miyampay ginaw ngukab o mandahay paindalan na sa kiranad irihi korhiano. Tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Mabarso ko da sanong kaswabon, madati da insanan, o sanong persiapan da tadaw da bayno, hari Jumaat, 24 iti tulan ko onom. Miyampay dat osikap, iti na po panambarasan ti bayno nga ay karait tot mongoit tanganak id kotuongon. Iso no pamantadot ay koboboyuhon no paingkuron nako aroy tandot mongoit tanganak datid isu ang katuongon nga momonsay to kadiolod asilih dot iman to ko porikoto monto kidit kinorohingan dasuay. Pasambahon tayo ko patakon dati tanganak dati monto ko kinorohingan dasuay. Isuang ga Ezekiel 2 ayat 3 miso. Gisam po bayno nga iyo kayo no po muna samu da tinanda ko miyampay insana net po no kinorohingan do kayo. Antakan do iyo ko no po nga mongoit da persembahan do kayo. Hinggod antakan no po di iyo ko no po nga papatahak ko tanganak do kayo o silik korban di man tutuday. Iyo di na po paingkuro ako di dat iyo di na po di hari nang kudid iyo na po nga orohian teko kanu dot iyo ko na po magihum buat tutuduk ko. Iyo kayo ni katurunan Israel mantad da kinorohingan da pimpasi iyo di na boros kinorohingan ako mo tidi kasaga do iyo kayo na po nga magihum buat panudukan mantad doho. Mano pa oni ba ilat ayatilo nga paingkuroh tako di dot makianud tutuduk mantad da kinorohingan sekira inapay tanganak dati nga mandati igitay ngayon dati porikoto o silid korban montok ko kinorohingan dat suway ko kinorohingan di haro. Paingkurohot oretan jadi ti kamatan boh nunuh tay gihit undok nga Daudid topot kapino boh akon ka korban kare antakan po di tahun 2000 turu nga nakompuya ihad isoot kampung Merbau hiri na po kinena ni di nga ay nangatandi hadit kaumbolutan na mineri ko to isoot watud agayo anaru harodihot koyo nanda hirid sangingilih ngay dihit
pe panurung deula, tu manu da pasarita nga ina pa igulu pohom iti na po pinayanan iti nga ay rumah panjang kah, nalilihuan ko na iti sarita di ay. Nga korikot na di kaantakan, da ino pa di hit ay talun da antakan di nga minaguhod. Ino pa daan da hit manda paningkod nga korban. Sairad harati adi korban. Ina pa di na korban nga tanak ko sumandakid di woyoon da katua kampung kabo. Korban antakan idi. Saro kumiagalagali la kamon dat kaamatan bagi. Akon tay ko ino pa hit undok nga daw di nga akon kit nga siyod ano kontok. Tu ako'y nakapangilo kapya. Akon tay kay kamon da huminadun kan. Akon ka iri ka kamon da korban idi. Nga suhay nagyadi katutukan iti nuridi iti kaamatan iti bayno. Nanda hit haro nanda pialaan dat Ratu Santik nga iri di bayno mo. Jadi ino po hit paningkod antakan di hila Sarawak idi. Ino pa kay paningkod idit ay maguhod dun dahit italon idi nga korban. Manan da pa korban no itanak. Harakagu isoot panambarasan do norongoku nga ako pa nakapangilo. Siyaw to ako'y nakapangilom. Orikat na patimpod iri panambarasan natin manta ko naging da imbulayay la. Ginumu-gumu da sawo di Raja Salomo. Patut da turu na hatu sa sawo, talu na hatu sa gundik, patut ta sa kurang-kurang mila na padahom ay 5 na hatu sa tanak. San taon. Insan san taon. Sa kurang-kurang. Nga saira no pod arangahan dati o kita dati kuri imo tinuretan da tanak di Raja Salomo. Iya di pia ginumusawo. Tano di adi kogos. Nga sarahan to dadi san taon dat bobos sa dadi mo 5 na hatu sa tanak lah. Sakira iya dadi di. Nga ay di gumu o tanak siya nuretan. Ino po hit kombal kun nakorongod panambarasan dat pangkotbah right ko Raja Salomo tanganak daw. Nga isiyo no pagyadi dim sayra no padi dat ay opintar siyo. Bahaya ti pamati opintar. Intatan dati o pintar to ko no. Raja Salomo biat osomok kumakinorahingan nga aratu imoti. Jadi sayra no padi dat opintar siyo. Ino padi tulun-tulun dot ay teko wilayah pemerintah nga may sandok tadok kisiyo. Ay muro may siya sangod. Manta didit karangahan da kapintaron di Raja Salomo. Ino po hirid wilayah teko kerajaan dot suway nga rumikot sendiri mongoy to titahak irinan dad gumeng di Raja Salomo. Ay sasangod. Tumitik kan dad isir ba da kuasa di siya. Iya tinagyan ti tulon iti bagi. Sakira na pod manu takod haro pangaruh. Sama adad rumongit ko. Orongit ko aganas. Ngonu songodo. Tay ko
iya nu po nga o intutunan dat o pintar, o sonong. Saira nu pod o pintar, o sonong ko di nga sandiri itulon dat may ambalot, o rohian dat may silih do sanduk tadok tako, ke. Nga o ilan datid saira nu pohdot ait kikuasa isyo, korohian isyo tangolun, i kerajaan dat harut antakan di nga moy sanduk tadok isyo, om hiri no di dat linumakod di katumbayaan isyo. Saira saira kanto mamanaw isyod moy nando, wah, oh, moy hilod kotabulud, ko kita hisyod harus sumandak kot o lumista kita siyom, oh, onuan kulohodid sawa ko ka. Rikot isyod hilokoy nando ko, ko kita na isyod di ros agit, oh, onuan ko isyo sawa ko ka. Pamanaw na kagumined ikayo nanda tiso, ko kita na isyo di Christina Heri, onuan ko isyo sawa ko, hingga na padingon, hingga korohian, hirinod, ino pa dihit, ginaw di siyo nga nuka, nalakod mantadit karuhang-karuhang nga siyo. Hiri na miwan say didit sa sambayangan nga muntaki karuhang daw. Nga sayra na po di da kitanganak, mantad ko ilo na po sa sambayangan ilo karuhang nga siyo nga ay sambayangan daw berhala, irinod mamila si tanganak. Ino po man piloso nga tanak daw. Dinarubahan ni Salomon lod ko tabolod ki. Hari ba Salomon hinad di ba? Jadi nakuro tu akuri tanak, bahkan dot ay sonoritan tu ino pa'y tanganak nga man pasambaho muntok berhala kinorohingan Diyo lo. Umbono po ti kantoy kanta-kanta ti gali nga irinig kamon kud akon po kala ila imbulayan datid kasawa na bay no. Man takoy tapoto da kago ki hara na kagot kasiwatan. Ino pa'y kanta-kandat papatahak ko tanak muntok ka korban, umno po ti kantor tunoritan dat kitab Yesekiel 20 ayat 31 dot igitan do ko tanganak do ko mando ko pasambaho korban duman mantutuday. Tu iri nagya katumbayaan tokay ilo nga mileda ti borosan dat palad ka. Nga hari mo borosat itu dulu ka. Itu dulu. Tepat ti bagad itu dulu ba. Kada no pamungaran dat ta ogumoy mo tigiat tulun da i Salomo ho ngaran ki. Dam Endro nga agumoy mo ti ngaran. Libit. Piro na ngaran daw libit toy. Iyo ho. Talo na tulun da ilan ko. Hara kalibitin do ko. Ay di agumo magano ngaran dat ay di kagal ni Raja Salomo. Oke. Nga iri na po nga milo dati borosan itu dulu ka. Dunda na po suhay na diti po magunan dati. Ay so nakamundot mamagara sa tanak mongkorot ta tanak kot patakon na korban. Ipiadihi undok nga daw nga akon no kapakorbanon. Nuno di katutukan. Tok kamanang harhadia haro ino pa isang insikulo harangay besiswa. Haro ti tungkap. Imoy panansawa nga
Ay so nohot naik saham ka ba dati boge? Oh, hareda dit Ustaz UEL, UEL milikan teh dadi ti PLJ, oh PLJ. Nga purimanan ka amu, timpu da baino iati na mo ti om, mongoy ti letanganak datid isuanget katuongon. Ay say pisuayan ay sa bida ilet mandati igitay letanak, mandati patako, montok det korban kinorohingan da suay. Nembulayan da hitid pelajaran dati kasuabon na baino, pemusarahan karait det papatam miletanganak ka isuangget tapuy, iso it karangahan datid, ada lano di kepisio kah. Oh, tulu-tulu no hina mantub gi. Ay, ogu mo ipamabanghay ti. Oke. Om karangahan nga miagalid kasuangget pemusarahan dati, det iati na pa nga poposubo hiletanganak isuangget tapuy. Om papagagang nagidatid mamuhondom dat inapay tulun-tulun da popowensed kantakan no miagaldi kumadi tanganak delo nga ay so idahot sala idi tanganak. Nga timpo baino iati na pa yung molohing ngay nga papatami la tanganak kumah dat kinorohingan da suay. Om tokono o pamuhandaman dat aralom. Iso no pa'y komoyon dahiti, nga hinggod ilo na patanganak dati om, ay kanu hilo dat magindalan da kopasyon dilod miampaid ay soot ato ka opusus. Paingkura ritid di. Kano pod hitigi. Ilo na patanganak dati nga kanu yelo da mangukabot internet miagalo datid iti molohing. Santob na po di haro handphone milo na mangukabot. Nuno na pa mila datid ukaban, iyalo nga mila mangukab. Ay mangko. Nuno da ka ukaban da internet. Mangukabakot ba? Amo mangukab to ko khotbah impiro na mangukabakot ba. Mintang ga tayangan, TikTok, Instagram, no pa ngay, Facebook, nuno na pa ukaban nati ilatanganak dati nga kaukab. Om, ato ko hinod hirid somok disyo dat mongintong om nunuhot ay okito diyalo. Iho nga akun kuno di kapiyo tid tok akun no kapiyo. Kano dat iho nga ipagilitan na dati dat iso mantadit komoyon da papatam milatangan na ka itapoy. Tino mamanaw kuno mati. Tumulod da kagod kasusuay no hot latar dat kasuabon da suab o kano ka itit bata-bata. Iti no pa bata-bata siyo. Tino pa bata-bata ilikudom hiti na sinulihan iti. Ino pa ikaparingan na likudom hilo na dapi-api. Suway na pa kayo rin, akan ka hiti. Kapinsado no kumatanak, paingkura ka pa mangigit, paingkura ka pa, oso nang ino ka. Pira na gitaon, opo dagi mi sa taon. Sedangkan da ilo piya tanganak, opo da mi sa taon ko sikularanda. Iati piya ito inong kolotaw.
Yati pe tu no ngokolotau koman ni Rasul Paulus at intan na padad mantadat umur, o kono ko tanganak. Eh, yati pe tu nong kolotau nga o tumpalid to koy dat mintong ilat internet. Mintong no gusti, o gumong yung tiga gusti. Mangukab kad ito nga Instagram nga, ay, inagi itangani bait angari kas ngay panampakan irinagi magulun mintalang. Eh, o kita ko hilad guru pa Telegram haro na hipo-post sa linggat umbal pa na musa ito nga ahli Telegram siguro ni haro na nga ikara ito tok kumakukuro no man on si tay kan no. Hay, yati pe no kolotau ti no kolahing ng kalanot nga ompuong to kolat internet apalagi letanganak toko ko kita dilo. Iho na pom ilo no hot iso mantadot katangaban mila naging borosan dat iso no kasilapan ka daw mo. Kono ko kasilapan ire, kono ko lapan, 9, ka-10 mangko. Ay, iti na iso o tapuy dit bobo sa agayo. Dapay lihon dati muntok ilo tanganak. Halipiad iti na po internet iti nga papaintalang kumadati dat nunui kamayan dat informasi. Eh? Dit ay soot kompokon nga isiyo nagi nga papaintalang kumadati ralan-ralan kumaduso. Ato ko anod mo ngilo apamuhandamando pira taon di nakatalib. Irinit aso nung kapila tanganak aylo asusa dat mamagampot nunuhi kabalingkahang isuang dat internet. Hingga hot alakod intangan. Informasi. Nuno na informasi dengan dati intangay. Ilo na patangan akom haroh piakan to nga ajarang no kopi alambat no kopi hit mongilod kamayan da informasi. Yati pia nga. Iyo ho pia nga haro po keperluan no magihum ako nagit informasi. Miagal ko ay nunudi ngaranit tit diati kam ihumon nagin hilog Google kayo. Iya di na ri. Haro ngay pia kitab dati di handphone nga ato kayo o kaban. Haro pa yung muhot at hinggay ayati di pa yung ka. Ngo nagidati tudua i kitab. Tatap na o kabanit Facebook, WhatsApp, iri kapagulo. Tokay. Kulampay kuro pala tapat kapiharo nagiit ralandot tangawlundot manganto bilatangan nako kano may suangid dit channel paingka ka nga secara keseluruhan ako ay kasari ato kay milad apusus kopyo. Tok iti no mo ti konto tangob iti ni katangaban dati tid tapat kapi iyo nga tumongob iyo kayo nga iyo to kono pod iti ni katangaban to ko. Ke ikaduo o duo no pamati. Kudi kay lompay kukura ti kaduo. Kulam kakun ko ti kamu nga iya ti no mo tinaretan hitid pelajaran datid muka surat 178 24 Jun. Kumo duo
iso na po kaguralan, da iyati na po nga papatam batanganak dati hilad tapuy. Nga papatod dilo da hilad sikulan da suway ko sekolah Adventist. Kagumuan no titik eh. Sekolah awam kan peti nga sikulan da suway ko it sikulan da SAS, sikulan da Gosen, sekaloran da Advent, suway ko iri. Komun po nga, gumo mo titi sekolah awam, sekolah kerajaan. Gumo ito nga sigu-sigu to kon. Ito nga sigu-sigu dati dahitid mangajar hila sekolah awam. Eh. Nah, selamat pagi sigu. Nga nakurah tu kamayan dat inapay may taka papasikulat hila sekolah awam nga papatam dilat itapoy. Agumo itanganak dati sangin sikul hila sekolah awam. Eh. Kagumuan mangkud hilo. Tanganak mo sitar nga sekolah awam pasikulan dati, pasikulan toko. Mantad ko ay so di ralan dati mo ipapasikul hila sikulan Adventist. Ino po di patadan dati nga hila sekolah awam. Sekolah kerajaan. Iya dih na po di tong Pinay nga iti na po di tugas dati nga naruhangan. Natamban mo ti di tugas dati. Iso na po giya kasanangan nilod sa irad ino po itanganak nga po isikulan dat Adventist nga atudukan nilod paingkukurad papaharoh dat sambayang. Hara kabaktian hari mo sitar dahil sikulan. Eh? Hari Sabat ay so kontabon na may sambayang, tatap na may sambayang, unsubon, sansagan mangko. Lebih pondod mampay isuang dat activity rohani. Irin ikaw basan dahilan sikulan dati. Nga iya dih piyama nga gumoy manakaw. Orang kuid ay asapan no manakaw dahilan asrama ka. Iti piya sikulan dati nga iti na po kamunda karaton okon kamunu tunda hinggo. Sedangkan do hilo piya suruga nga minintalangi kararati rogon. Dahulu na gidid sa takato hitid sikulan-sikulan dati. Okay. Jadi ino po di kumuan kudid naruhangan at tanggung jawab dati sebagai molohing. Mantad ko ilo na po sikul-sikulot sekolah awam ilo nga aiso na dilot. Komendot apa katimpundot belajar sumambayang toko po ka. Aiso na di komundo ino po itanganak dati nga mogi soliolih dot sumambayang doa pembuka manaha koronungan kapoing kuro dahil sikulan. Aiso na dihit pendidikan rohani dot maya do kitab dahil sikulan. Ilo na di tanggungan toko di. Agayo di ho tanggungan dati. Tu aiso gyalod. Ilo no pisuayan ko pilo mo. Aiso ilo ay bidang rohani dahil sekolah awam. Haro kay go. Toko po kayong pundot balajarom sumambayang toko po. To kay kumpilinon ko mo tidharot yun di. Nga ilo nagi kamoyan ko dat ino po hit tiod di nga tanggung jawab di dati sebagai molohing. Haro na po dagyan dat iyo did hirisikul nga so kurang-kurang got biyan to kay dagyan haroy dagyan do pelajaran di kitab bitanganak dahil sikul. Jadi timpo bayno ilan datid ila sekolah awam nga haron di mangkuit lebih tegas dari segi disiplin kay ti sikulan dati. Nga ino po hit
kekurangan do kita dati nga iti dari sudut rohani. Jadi iri dihit, irih mo ti dihot tanggung jawab teko eh, tambahan de tugas bebanan dati sebagai molohing. Mantad ko hilo di sekolah awam le tanganak aiso kemundet sambayang de hilo harapia nga susuai na sambayang. Saro ko'y tanak ko di sinubuang gitu tadi kah wo? Ko'y lo ngay di monon di haro ngay di sambayang sebelum makan. Ko'y lo nga mahan ko na di patarangan iti na po nga sambayang ko den Arab kako. Sambayang mo ti den Arab iti. Ko'y lo ngay monon di git tandigan di orang oh. Nga ilo no lot tugas-tugas dati det naruhangan na tugas dati ay mantad ko ilo no patanganak dati nga sangin sikulet iskola awam. Komo na po nga ay say komo yon dot ay ara ti la sekolah awam nga harodit kekurangan dari mantad ko dari sudut kerohanian. Ya, topot gid hari pendidikan moral nga umum po mah umum ay noray tandat ihati no patu Kristian ay setiad digi bahkan da isigu da moral nga kisarundong ngay ay say lulusan dat pendidikan moral ngono po intay SPM hingga di harus di lo pendidikan moral. Soro ko di tingkatan 5 ako mo. Misaing-saing. Misaing-saing ne ditambah lutut. Haron pot ujian te ko peperiksaan percobaan. Duo ne hay mialala. Asaru ako na kamanang lah. Ino pa isigu dahadi nga mono sarundong lagi sugong murol paingkaman jawab iti iyoti tokom amo na atatakot ay isiribad 80% semarka ako. Intalo percobaan amo na atatak 80 SPM ampay-ampay grade 1. Iya di ginawa. Grade paganda di gulog ya. Ay nugari di grade ko 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ampay-ampay lah ini kano ginawa ko. Satu kali SPM 6. Ay ya. Amo ako na nantakan. Muti kanto no konto ko panunuduki di sigu iti mengajar iti kaginawa ko. Tu percobaan intalo. 80 ke atas, 88. Kembali mangku 95 markah. SPM grade 6 ay. Di ko piyo kontok dari kan ginawa ko nga. Nalulus pa kato kadid bay no lah. Oke. Jadi irinod ay at kada dati may pasalawo iti sekolah awam nga ino pa'y tugas dati dahilo nga papaharoh tokotit rohani isuangget kaposian di tanak. Ngayon no po todo kada no liwad igitan pa siya sumambayang Rayton sayra sumikulisyo paingka itongo sigu tongo tanganak barakatan ka. Tu hilo no pasikulum aiso no motitiad di. Tudukan dati tanakot ako po kaindalan da poporisanam sumambayang po ka. Tu aiso no sumambayang nga antakanid di. Iti kano walay milom monudok dilo papasandad dilo paingkukuro kaindalan dahil sekolah awam. Sikulan no pada datim irini panakanan kinorohingan. Jadi kurayan panangkudit ang sadu to kano milad insalawon. Muntok do kayo itong somok pagano ko na peluang
dot papasikulat tanganak dati dila sikulan toko sebagai iso kagu sokongan toko untuk pendidikan Kristen. Oke, jadi ilo duo na naritan di isuang pelajaran dati nga atumbaya anak udot ay ogumu polat koboboyuhon dati mongi gita ilo na patanganak dati nga patamon dati isuang dot katuongon. Igitan dati ilo katambo ilo tapuy. Ogumu pohot ay kantakan-kantakan di awayaan. Nga tadaw da suab haro kagu ko puton iti pelajaran dati right ko molohing lebih pun na kamonda tapa moy ito ko nalawat ta hilod gereja tuguson dot sabat ta suab arangahanin na dati ko puton nilot pelajaran na kasuabon na may. Bah, pahitiyon ta natit panambarasan na kasuabon bay no? Kung sikaw tu iati na potihom halipiad o gumuot ay kantakan di mo musad iati sebagai molohing olihuan dati lo tanganak ato ko kanun mamusus kasari diolo nga kada na dati lihuad makiano panguhupan na kinarahingan dat mampay dat mamusus sila tanganak anuan tokod kamilaan kopintaron dot moid kano to komong higit diolo dot sontob no padadit o rikot dati. Kano misis at akad isuang sambayang? Kinarahingan isong kerjaan sorga kung sikaw dot kaswabon iti insan pakago na kapangimbulaya haid karait dot kantakan di korutum na kaposin nila tanganak nga haro nagi at timpu dot iti na pangamantad na kolomokon dahay. Ihay na pohom akuri o kamilaan dot mamagampi ila tanganak nga atumbayan na hay mantad dot pangunsuban no, panguhupan no, kanwi haid o sili do molohing dit o sonong o mamusus dilo do korikot ti kantakan dot katamilod iswang kakutungon om nagi tapuy do karaton. Kung sikaw Tuhan tu manahak ko nagid pamusarahan dot ay o girot kumalatanganak ngay dahay moid iyolo kadaw nga haro dahot katatapan dilod iswang dot kaposiyon labi pondod mantadot katatapan rohani. Tadaw bay no kung sikaw tu hara kasariot panghakan kumadahay iswang tindalanon buru-buruan dahay tada dubay no dadamot dot maganda dihay dot tadaw sabat di orikot. Ampunan ten sanan do sa dihay Tuhan tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kay kung sikaw kumad kinapagyampayan dati kasobon bay no? Insan po siyaw sa kirad harit nakasinduol la ginaw dati insanan na pa rin mantadot ay kalumokon dot ay sebagai sangulo na tulon. Okay? Bahin ako po kapiruba to ko kasuabon da suab.